Sa document ye, that was 1929. Actually, yepa. Sunyani fiapre no, even though na biya dane mind there. But Traditional affairs, yes. The boss ne Odomase. And na Odomase nso a oye the head of the subdivision no. Ne so the boss ne Ebreku. Twi kasa no. Mshewase, menshewase, mso achrew, mso anchrew no. Esese ye define sa expressions no yi. Sovereignty, independence no. Upon ye nini nipadua oti homo. Ye di na asase, even though Sunyane hene wan kotena Asante Confederacy num. Okay. What I say? Asimidini Asimidini mini maba ne ye meeting man sign. No mum obi ko represent you. Ye nana akwam hene an acting president of Sunyan Traditional Council. No. The argument say yasums Sunyan assumes kabia no. Ahanewo. Ye nana bofutia. Oh, Nana Bofutia. The argument no so ebe hold say. Well, so far as a man kotinam bi no, ebi kura no anamempe. Yeah. Se nam kwam damman kontrokro e na bebe bisa ma nka meka se me nko. Abusia Old Boga TV ena oguso a wo hwe no ye ma wakwa ba ye da waspa se ya abrinyina okoso ene etena na e am comment na eba no so no ye ni eje ho ye be stress mo ma ne nkoso sa Facebook ya abomodi a na subscribe to your YouTube channel no uba Facebook ho no so na wa share page na ma unu bia ohuye na ono so etumi anya bi yesan sa ha esua de pa na ya ye ni animdifo p ene hia ye kona nanom ahemfie na ye no o matwetwen komo na ehunu ye nchi na ehu ba bia ye kron so se akanfo bi before na Afghana for abonofo asantefo ye nyina nipa baako eno ne ende a aya ye gina abribia ye pese ye bohu dawru ne nyina ye te ye ho asese ye nipa baako a ye chiche mu a enye ye na enche bia ye kodi nkomo ewo nananom atena ye wo Sunyan Traditional Council na ene nananom mienu edi nkomo na enkomo die numu no ena ase nkofo commenter enam a eba ne kire se wo mu pe clarification na ase ntiase bia ebroso efri nananom side ne san ekoba ase nsem na koye mienu na ni nyina free atena ye ba ko na eba ne de na ehu behia se ye besua de wo ma broso na fe bibitire adwen asan ko nananom ho akwa ko bisa bia nti na nsu mi cha ye ama menya ye pani ba ko ono wa bempa ba na ba ko sem na fe so ye niema ye sua ho ade a kire ye nti kire wo ye historian Ira Kwajo Ajiman yene no eba be bon komonde na wo be kire niema huduo mu so kakra na ono so the point as a historian no yensa aka ye frame your point chekuko so ane ne yentena wo ye channel no so Old Boga TV bo modern a na yentre abusuanum yako Mr. Ajima hona yene no abon komo openi adaroma enen so ye mawakwa ba Yo, me just minu ya chechegu. Aya na ye hia wo se aya na ye ni je pa esanse ye nya kwanya ewuram esua de du ba bia na comment na ye ba no ye nhwe wo kan bi pa wo follow kan comment no wo be kan bi bia fa comment na ye ba no wo betu atie for fu go kan bi so. All right, me do say the T4 so I say. Well, comment na ye ba no me timu say ya hudo Yes, okay. Ne di kano ye commentators are by ready say be sua de. Okay. Patrona ma no so kakra ma madam. Be sua de be PPP okay. Eno e o kan be fa so e comment. Na e o commentators binum so ho a ono o ye one side. So one can ne ono pa na ne wo kan kora ye no kora. Yeah. Onye ntum. Ayampia e na ono betuto. Yeah. Say nipa na onye ready say opa de bi asua. Okay. Ena yewo another commentator ono so or two middle line. Okay. So oka na say kuyi a obi praise you. Okay. And kuyi nso a ono yeah obi criticize it. And also be obi more input. Okay. Say nipa no so na say why ready say ono so be sua de. Okay. Na yampia totofo no just because one can ye or no painting no obeto yampia no de safo no nye ready say bebe sua de na you see e krubia mensa wo ana busua bia mensa wo madam for bi ne kan o se ne ya nipa bi no beko heaven no sa so no ye see nya gidi se bi no so beko bonse eti e dance bo nipa no onya be nyina pepepe okay
na net of abom ne say koba ne sa ye be fa ne sa okay na me de se ne ada me ka no history ana abakosem ye mfa ntete nipam e de pompa man enti okọ abroach da abrofo ni je abakosem popa sure African ha na Africans ya na abakosem no ye ni nye ho ye ni je wo ho no ewie peye okọ university kra na ya abakosem a amanfo hu se ade course kra na wo yi we school ade adwuma na obeye ne kroneba but okọ other Europe abakosem history ye subject bia say omfo ni agrokra sure if you say nipa bia obekoso ejina history ubun kompo kohwe west na esi da dankom mabia atwam na wajine no so ate imprimprint bia wom na se na otete bia wom sabre na se a na obetima plan into the future akowani enti sanity all right for your name Mr. Ajman na yeshia no na ubetime the comment about as well na wabo modern ma afani ye ka ho asemi ho na ubana wa meka ne yedi hu nkomo ehu na ekoba se atemu na udi obi kura bi ayenka ne ho asem na udi ne dia be wura mu didi atemu ayempe ne sa we platform iso estre na ye ni je ho se wo beba ma yate wonka wo de oba so na bibia ni ho obeka kra na ye abaso ba ye gitumu sa hye ye nkura ma yetimi ye adwuma ne den enti mon koso na mo ne entina Mr. Ajman ye di nkomo bi na minim se comment aba na bia ye be hwehwe mu ahwe Sunyan Traditional Council mpenifo ene ye di nkomo we platform iso ma wo ka se Sunyan maybe atwamu no na omubeka se omuni nananom ewo Asante na Asante Confederation na they were part of it ema ye nana obo amambo futia abo amponsem so be yi ano kire se Sunyan had never served any stool bia na say omo serve the golden stool in particular in that discussion and you know linking to that as a historian utie nsemi mienu a ubetwa kwan na afa hen ankasa padawma yo minua checheku medowase mze sa video no mehwe ewo mo platform ya so na meti babia na ye na akwamhene osan ye the acting president Sunyane Traditional Council ne argument ena mesanti na bofutia boamponsem ono so ne argument babroni beka se ne provoke sa ade no say na omo kire se na Asante aka se ha ye ne dia eno na massa reaction no any counter reaction no by na mete se na nanom mpanimfo akese mienu no obi e ma the opposing opinion efa ba history ono na amama ye confused kakra ba me dem ready ne ma bia ntino sometimes na ade bi sisa no ana me nimba bia free eba nomne ade na amze ye na akwamhene ye acting president ne opinion no say to some extent or say wo kwan bi so no se otumfo ekasa ewum if you say mmere bi atwam no na wonom edon Asante Confederacy aha ne friend Western Province of Asante ana yina hemfunu yina esum skadwa na sabre mum de entesa that was what he said sa no kan ya mem de material de sabre ya ewum de entesa if you say emre bi baya eku bi baya na friend bono chempem na so ba kan na me kan yo na bono chempem no ene boabo adom bi a ye wo bono ne ahafo enom ne Bono East region ene ka so ye nkosum skadwa biu
enti efiri ho no mba no mom de obi afiri sa ku no if Asante Confederation no na yiku a ye nana kwam chirikwi eteye na enye force enu ntima ye bisa say hwan na be join no oma mo be join obi apija ne nsa atebubu e kan say onko onu nso wanko bida Asante Confederation no ebe trans in 1936 no ekosi 1959 51 hono mba abono championship ase de nyina na tebubu tene ba bia wanko Asante Confederation da no chresa Asante Confederation no ye na kwam chirikwie Prempeh the second ene wanye ne nhye ku ne anya nhye de utim kotram na utim sanso ye den ifri etino ne na no kan se mri bi atwam no na etisa ne na kwam hene o kan no na mom sa brede esan se binum afri mu ntino otumfo entimi nkase haye ne dia sa bra na be ka ho no de ewom se Asante man no ohini bi a wom bia odane man odi ni kwi otena sase so na be nyina ba ka be ho abom ayi baako a oti kokko so se ekodi wachi mampon wona sase dwuso wona sase kukufu nom ne adade nyina obi adwaben nom ne obi a wona sase a oti so oti ase meno me describe on say obi a ye king na yayi king baako na oda no nti ono nka ebe friend king of kings but just what ya say enti so obi a dame ne mind dia na ye nyina ye kotiku na ye kan ho boma at one point no say ku no nye force there o betuma firim ofrim na okwa ordinance ase na eko na mum wo brekon ku no etiase no de e na Asante ne betuma kaso ewom se bia tena sase so de na sase no nyemem Asante ne masase na mum owo oversight responsibility se oda no ntino asemba ba bia otim de na no yeden etumbi anam sort and eventually na for example Ghana eka Commonwealth Association or your permanent president or chairman the king of England yaji independence yaji baby countries are form Commonwealth no nyina obia won independence but esan say nyina yatiku na yaji atum say the British or the king of England ono ne betena adwam no aseche se asemsi e wo ye man no ma otim de na no ye den etum bi otim kabi kosi point bi so ne me sure sana otumfo de no te at the time na Asante Confederation was got e wo no esan se ne nyina ya kika bom ne yatiku na oda no ntino eno de obetuma agina so akase esan se yatiku na menam da no ntino betuma akase monsem efansa asesem no asase ne nyam de kra me wo oversight responsibility so obi bana so obetabire afri won say na me motumfo mo wo ahoden se esem boa na ogifri ne nsem a se beboa wo san se me no nyina ejoin ku ba ko ana so no me so entini ye na kwam hene okan ya mete na se ne se sabre no de na ye na Asante hene betumi aka sa asem no na mum esan se mre asesanti no na ku no ebinum afri mu no obi abetra ne ba bi no de mprimpri ya yeti wontimi nka se bono ne dia sa na kwam hene no okay na we na ya metie fa ye na bofutia nso ne nkyerɛkyerɛmu no ne na wo kan se sunyan nkosom ohene biada sunyan nkosom skadwada enti se ohene eka se anase ye na kwam hene ka se sunyan nkosom skadwada na chese enye nokre na sunyan dane man sunyan de ne ho nti sunyan nkosom ohene biada nasema okan ye no okan se mbebre na mom no hana point no ewo enti no ne emeka ne se
se mehwe metie ahemfo mienu no basem na be kanoa obia de a o kano nokre kakra wom okay what I say yeah na mum nokre na ewom no yeguso a yedi nkomo na yebetim de atonsane ani sure na yahu se ye nananom mienu be explanation about the buy no nokre wom na mum nokre no hwan de ne karibi okay pacho so what I say okay pa ne nokre wom ne say me start free ye nana kwamene de no okay ne argument ana ne nchechirimu ne say confederacy ntino ye kosum asante which is a fact okay what I say ana ye kosum skadwa eno so nokre ajini bia ni ho so na me choro ena o chese sabre de ahemfo na ewo ho bia nsum skadwa bio eno so biduma tebe ho sure eno so nokre okay ena ye nana bofutia nso na sema o kan ne se ono de ye nanan sunwa man hina wanya ni ba bi ko oti ase no osom no chere ko osom no ko achiri na o kama ne te se sunwan de ne ho sunwan ye independent free tete sunwan te na sase so na sunwan nan obia nti sunwan enko suan chere ohene bi ada enti sunwan ensuan chere skadwan so da na sema o kan no okay na se metie ya ono chere se ohene a nam yesafo hene edema no okay ebi akonwa no so kura o chempahini na awoyem so o chempahini na sema o ka kire mi ni am gina so a nde kasa okay ye na bofutua ne argument sure no enti ho no ye ntimi muwa na fo completely say ne o ka no enye no kore because maybe your kasa from the time asunya benya ne paramount very good na mom ahemfo mienu na misusu senka bebe go further okay what I say bebe do pasem na be kanum suko ma atifo yatia asieyi okay na sa sukodo no ama no na ebia ne yebetimi awuram na yaka yekan ni aminim ne se ye hai domase number 1 and 2 domase number 1 ewu adomase ene ewu adomo domase number 1 ne ewu adomase ene sunyane ene fiepre me readings are my year from the archives say sa ahemfo nan no na obia dane man okay o potamu ha okay obia dane man okay na mum yebetuma ka se bidikan ha jabi all right but also what I say chepa ma say sa ahemfo nan no be nyina be di kan betena ha obi be di kan ha ajabi okay be pass ase a wote so not wa bia na bi so foforo aba oboso ma wetiti na ha no popopo ha ne ye o kewu waba sabre na ha so nyina ye kwaye so no enti nipa no ote kwaye num na otu ni tu kura na o pedom no bi abeka ne ho na abo akese bi e na we a ote a obi sanete enti sa nkonwa nan eye domase number 1 awua domase sunwan ene efiapre obi a wo babia ofiri bae okay so they make sure obi a wo na bakosem ena sa nkonwa nan so ye wo ne di kan bae okay a obekun prasa ase okay ena babaka beto aso na oto aso na obaye no bia wa kiro se o ke wo abetum de a nua no tena ha okay wa hu ne be enye ntokwasen bio okay wa yi ni yam so ye no yanto ye hye ye ha no fa ha ya me so meye ha no mde afa ha okay so hu enti se wo na odi ka ba ha kra no ne obeto no so far as uyi uyam
na wode asase bi maa no sɛ ɔmfa hɔ no wode akyɛ no ate ne trama ne sika ya kan ho ɛne sika na afa hɔ yɛse wode akyɛ no ate ne trama okay nti ɛno wontimi nkɔ claim bio yeah asase claim ɛno na ama ahemfo to da conflict me so ankyerɛ ɔhene bia ɛnom ne adade ɛdanse bo ɔba bia yɛte no bi na di kan kɔtena hɔ yeah ɛna bi to hɔ ni bi to na so far as yɛ nyinaa yɛte yɛ ho ase sɛ yɛabɛbɔ dɔmping wɔ ha koraa na asase na yɛte so no wo afa ha nso ma afa ha wo so afa ha ne we afa ha no ɛno yɛakyɛ wi sure wa odi kan ba yɛ no ebuo ne yɛde bɛma ho sɛ yɛfie wura yɛbɛto na bia wo na yɛbɛto a wo kyerɛkyerɛ yɛ saa ne ma wo ma yɛkɔtena ha we kɔtena ha ɛno ɔhyɛ wase ɛno nkyɛ sɛ ɔhyɛ wase okay wo ne me so no all right ɔno te hɔ wakyɛ na deɛ ɔtena asase so a odi ne kui ɔyɛ independent a o control sa portion of land na ɔde ma no ɛna also control there we control there what I say yeah enti sɛ mo yɛ nkabom kura no a obi adane man yeah so ahunu mpɛdɛm kyerɛ no yeah sana ade no ɛteɛ enti mehwɛ saa ayemfo na ya meka yi domasi number 1 awua domasi sunwan ɛde fiapre na obia betra ha no ye me masua hu de according to me investigation ama ye no de na obia edi ne kwi okay what I say enti before the committee of privileges Asante Confederacy ye kosan de ba bio no in 1936 no on said edano me ka kire mo say every 1900 colonial masters no ebo brikum hene man hene no bede domase kanina ka domase ana ye baako yeah ne aye number 1 and number 2 because number 2 kana awua domase very good ya kana awua domase because sai cover document we memo read all right na wo be hu se domase mienu no na beti bom te se anuanom a yeah se awua domase kura no se konwa no to ha ohema na owo domase number 1 na konwasie no na odim tintiman okay mo de candidate ba no carry candidate no hwe na oye otim tiam okay saa so na the other side no na te enti na betete se anuanom na bre no ekwa animu ya na chese say differences bibi e bebam so but sa document here that was 1929 actually year pa getting to 100 years all right it did not bet asetena pa e wo ho okay on the measure enti the time 1900 broni bo breku man hene na domase ekokan sabre na friend divisional council yeah right yeah divisional council no eno na nne ye friend traditional council sure ye co independence na exercise all right eti na domase brekum division nsu ya tre bechim ena nkwanta edua ya nkwanta yeah sa nkura ma boboso domase nsu ya tre bechim nkwanta what I say na beka brekum division no divisional council no all right divisional council not tenasia brekum hene no na tie adwam okay bi so akere no bi si hene oku so akere no okay what we me so the oda independent there but independent division very good it is our divisions way domasi nsu atre bechim ne nkwanta no yesan to be this a sub division all right because the division headed by breaking headed by breaking sub mo ya ne sub enti broni no ekreti under native jurisdiction ordinance nse na tete court the ma wo mo se be ya mo be transfer mo di asem no ne ade nkwanta wo ne court bechim wo ne court na nsuatre wo ne court na domase wo ne court na won se tete no na nipa na law so tese ne enti domase sub division on the brekum division no na compresse sunyane domase
Can any Thomas? Which is a word now. Thomas in a couple. What they mention? But no be seen Kunya say. Yate a native jurisdiction ordinance, yate quota, work for me near word master court, near the master. There will not court about so what I say. Ah, no, Sunyan, any sorry, fear prenum, mocha, sa subdivision, no. Okay. But just what I say. Okay, with the issue of fear prenum, you can't now, fear pre with Sunyani or our Dane Nifa, and as I say, or can't be home or Sakwa. No, Dane. Okay. Or not Danemine. But under the division, Sunyan Danemine. Sunyan Danemine. Okay. Fear pre Danemine. So never so. And now subdivision no. On the Bricum division no. A friend is saying Otomasen. Okay. What you say? Now inside the subdivision no. And Sunyan fear pre wo. Alright. It is only more Sunyan fear pre no. Even though not be out than mind there. But traditional affairs, yes. The boss, Odomase. And now Domasin so are the head of the subdivision, no. This one the boss, no. Ebrekum. Alright. Because nothing in one court. No breakums or some of the commercial. No confederation. No confederation, no. I'm talking about the era from 1900. Yes, 1900 to 1936. Confederation started 36 going. Confederation started 1936. Alright. What would I mention? 89 Suatre Edaneman, or no, ne court. Yeah. Your friend in native court. Yeah. Betchem won in native court. Okay. And Quanta won in native court. And na Domasi won in native court. Until na Domasi native court no na Nkria Maboy in ano. Okay. Now mo ye part of it. Alright. What would you mention? Until you ever na Domasi no traditional council ketwa under Bricum bigger traditional council no. No member states no Sunyane Fiapre Domasi ni nkuru Eshe Zafo na si nyina mu nyina na mo kabom constitute to sa Domasi subdivision. Okay. And you answer the question as Sunyani serve under any authority. Very good, very good. You see, yes. So far as mu nyina Zafo no nyina na mo ye under Domasi subdivision, right? Domasi Henene yam boss. Alright. Even though mo ye independent relative to your lands. Okay. But ye can't boom na say yeshia. Esan say ye yibako a oti adwam ti no. Ye beka say ye hene no. Okay. Wa hu ne mention no. Ah ye senase. Alright. But so what I say. Alright. But in senase say odi wasase ye ne. Oh dabi. Ye wasase ye ne there. But the Kambon Kuna ya no munhye ya ye difa so tradition. Oh na upon asori ya ye ko ye ni mpan. Sure. But so bia ni na dwuma o ye wa asori no. Ama anambo sanity. Okay. Abusia o hwe Old Burger TV ye de aseda Emma Estelle Natural Clinic. Ya wo mo eboa ye mayen apomudimpa ema ye so ye ho de enu ti abri nyina mu se ya de bi tetewa Estelle Natural Clinic ena odi wani ebekire ama wo mo so atimi aboa ewo sa kwan no so nti abri bia obeti se honamu etete wo no moja mu entini mu dompe mu ananso se uye mu mpo ena etete wo ananso be ma ahoden akofo mo ba unni ahoden a enkwamwa bia eba wo mu no betimi aye ba atena wo mu ni nyina na yade ha adwen nti bo modern na uhunu Estelle fo a wo mu beboa wo na bibia nso so atimi akoyie pa ede ama wo na wode wo mu edi ensa wo so actually no yade mu details wo mu nyina so ebeto mo ni mini Mr. Ajma egu so a yedi enkomo nti se Mr. Ajma ye ba be hunu ni se anye dan ya nhihye bi ema obi kwhye obi ase yine we na nkyere se wo ye no so boss se ono na kyere wo ne ye ne mum no and mi se ne be ye na betumi adi nkomo akoduro buruni anim no mukrata beduru aban mu no so obi a de fa channel obi na se ne nananom hyehyɛ tie wa ahemfie no ohini bi yɛse ahemfotini bi de da bi achi ohini bi atena adwama wo aboafo e ka no ho ne o mu fa adwene enti saa bi na sunwa de na kyerɛ ha na kyerɛ se sunwan asevi anda Odomasi pen na Odomasi so asevi anda Bricum pen. Oh yeah. Okay, nti ye ko ye ni me history then is here. Eti me train mama me the hono episode no asi so no enti no ne o me say
se wa serve under Domase. Na Domanso so a serve under Brekuma. Domase hene no or de na de share. A list Echo Brekum divisional councillor. You are part. What you mean? Definitely. So indirectly, no. Domase hene no represent Munina e wo Brekum division ho. Nti no wasum wa osum Brekum ana onsum Brekum. Osum wo. Osum wo. Because the that one no or represent wo no. Or represent Munina mu interest. Sure. E wo Brekum divisional council num dia. And na indirectly na esan so di you know also some adwuma mo fa no ho no de koy adwuma mo fa no ho no de koy e na ne ode be ba ho nso e na mbetena so de bebrem yeah so definitely enti to say onsom ko hoda no eno for me no eno ho no okay menyentum papa okay nti yehwe na in this context I say abring na mo no yadwuma ye no say obi ka say obi hye obi ase ade ye hwe no niam mienu say bia okoche no ma obeye part of no ananso say omumienu nyina kwa apam ne ntiase mu say ye besom abom nti we ni nya say nkonkyere ne mum apam a ye nka bom apam anhyehyɛ ye ne nanana mo hyehyɛ ye de bae very good nti we no ye beka ne sen ohye na say anaso wanhye na say in this point wow twi kasa no mhye wase menhye wase msu akyerew msu ankyerɛw no as I say, you define expressions no ye. All right. Oh, not the same be a woman, no. Your dear be a woman, ye free. Now you define as idea in modern terms. All right. One never no. Say, ye can say, oh, she hini be a say. Ye na ya tinkabunku. So far as obedient ni no de ye beka se ono ne tesoro e na ye tenase o tenase de ana teso o hye nase okay so na me tro na won hye nase se bi a wasase a o teso adodode bi epie frima o betabri di akọ wo ye independent okay relative to your land sovereignty independence no upon ye nini nipadua oti homo ye di na asasim brabium ohene wo independence no ye di na asasim ye ni no personality na oti ho no okay Ghana man ya yetimi se ye wo independence sure anabwa yeah dey na chese ye wo independent chese ye borders no ayetim no ya na ye di so ya sa no ya ni bibidie bi brama yedi obi amfira abonte mewuram meka se bia wo ECOWAS ye wo ECOWAS nti mo pamra all right ana mo kan everyone say EU hunti mo fani na amra no na chese wo independence in the same way no traditional state no with sovereignty or independence no chese wo asase a wo teso a wo ne obia emmomhye okay and let us all independence. Okay. Ubetima a some pomposum e de atre ohini bi soso. Me no watiku ko na ya tinutino ofre ma no pa meba ofre ma wi a meba enom ne ade o ta se eno nche se unye independent o eno nche se unye independent okay nse na wudi a kire na se allegiance no ebro kasa it means loyalty okay wa odi yeku na nim no medi no kra kire wo ade na ohene no so ye din se akonwa so so akire ne subordinate okay na wo so akire nso mo so akire wo so say ye nyina kan ye hontam ye nyina kan ye hontam de a ade ntima wo ka se me mo so akire wo ntino wo nye wakwa nti hana ya na yaudi no ewo hana yaudi no ahye obi no nam pese na nam ti ase se usu akire ohini bi ana wonye na koa okay usu akire no nsu akire no na se kire ne se ya atekuo no da no yeah me kantam e de akire wo na so aka bi e de akire me ndi omu su ani kura no ya omu kan sem bi omu se asem bi ya ni kwan se kwa bontin no very fa good me so kwa bontin you see mo kantam e de
entambinum abo bom hudua ohene no ayedu si akonwa so awo no ye nyina panyini no kra ya ye hye wase no wo ka bi a kire ye sure enti otena obi ko busu a very good ubudia no so a hene na wo ba no ubusu a ye ho kwanse ye pam fura akonwa no so okay so na me joro enti no se wo kosu a kire ohene bi a na nkire se wasase a wote so ye ne dia ene Mr. Ajmamete sanse mi asi ya dia na kire se wo se nananom kasa mu no emam nneema mu edda ho yi pa because kokoba se obi enuma asem ka se aha ye media na se betimi create this conflict dia no dey na ye be kan dia kire nananom wo sa ye kasa na ya kan min hye wase da wo hye mase wo ye media ene sa nsem no sen kwan be so ye be fa ye be putu ni ye dia asumdwe be ba ma ye nyina ya tena se asumdwe ye be san wura mu bi ma ba sa enti when you me meant to be this man, Mr. Savo Kantanka, or Kumasi, or a monarchical historian. Okay. He's a very brilliant man in terms of history. Ota Kansimbi. Na, I agree with him. Onokra de Nasema Ota can say, on the Kra Santi Confederation no Kra na. Ana kubi a ye kan se ye kochew ye chu no mum no kra ye nya asasem no ka okay na ye nka ne se wo be ka ho okay what na me so na wo be ka ho je se wo wa be ka ku no yeah o ka se me kokutia o enam chu do mum a mu oye ya okay wo na me so no nti ono de kra nko be ka se ye nka se wa be ka ho etine kasam no tim kaso Asante Confederacy ebia nananom am wo bono mo be ka ho saa wo se ye kasam mu ede wo dem pesem so etine emeka ne se enne no mre no ekọ animu no na slave trade atwam na colonialism so atwam no kasa bia eye akin to slavery enne nkwasom se no esese ye jai ya policy ye jai so how they mention no na ye kan ye pe kasa afofra ebe enchire slave trade because obia no sa phenomenon mienu slave trade right any whether say ye domestic slavery and transatlantic slave trader any colonialism sa na ma miensa we ni ho bia ni ho Africans ye ni je ho freedom ye pe freedom the time anasa na man ekoso kra na ye wo entities bi na ye cassette resisting it ye were resisting it ye resisting colonialism slave trade ye hwe ye nuanom a ye de omo ko Caribbeans a ye ya ye omo fam a uhu African American now ka slave trade kra etre no kra na nani aha enti ade bi a ya bakosemu na ejina ho ede mayawdie no ejina ho ma nipa wo fa hudie so fa hudie sutiti ano sa kasa no esi jaka na ye kakasa bia ebe kire se obia woni independent woni fa hudie because no human rights na dum pempenso bi se obakura wa wo no kura no eduba bia na opene fa hudie wan fa ne fa hudie amano a obetuma de wa famra kwa bi so na sa na tie dia na che se at the highest level no so no se ye kan kasa bia emu eda kire se dipa no wo ne fa so now I am coming back we a preliminary so say after na ye be wrom the documents no yes from 1936 1936 up to 1959 there's a 23 years of Asante Confederacy. Yes, you know. Domase Eco Confederacy. Okay. Brekum Eco Confederacy. Sabre no Asante Confederacy no buy no. Domase Kokan Nasem se Bruni na de Eco Brekum ase. And oje ni independence. Nkwanta je ni independence. Your friend saying, but Jim so ifrim. Okay. So
Edana ishia ena nsu atre efrim domase nsu frim wo ne me so no ena ye de saafo no ekohye Kumasi division. Okay. The biggest division presided over by Sante ye de koshase ye. Nti domase eko Asante Confederacy. Okay. Nti meka say domase kosum skadwa. Okay. What I say sabre na domase as divisional council no enya food divisional council no na sa nkuru amabobo ika ho. Okay. Domase mienu yi ena sunwan any fear preni nkuru a ewo ha na ika ho. Okay. But also what I say enti domase hene no na represent sa domase division no ewo Asante my council and Asante Confederacy. Your mouth you free break Kumasi na no near more sign. Very good. Very good. All right. What we mention. And even though Sunyane hene one kotena Asante Confederacy no. Okay. What I say? As Midini mini maba ne ye meeting man sign. No obi ko representative nka ye beka na say boss a woni ne wa boss a woni no ha edekoi okay for example ye ho say no suma eco confederation no suma kwatuma ko confederation adwenim atuna boda nyam ye ko suma division no okay na suma ko Asante Confederacy. Enti se suma ne bagina ho sa enti no ye beka say ye nyina ye call Confederacy because ohene no a otre ne divisional sub divisional council no na e frene suma kwatuma divisional council no na ye ka ho na ono call Confederacy dia ene o de sa group no nyina na call Confederacy even though yanko tena Confederacy meeting as individual chiefs. All right. Well, we can argue that way. Yeah. Sa argument no na me fi say ye nana akwamhene no no person advance no ochire no na bia nka so ochire mfe da say ye ne odomase eco form one traditional council sabre no enti Confederacy time no odomase koy okoye ye nyina ye dini mu even though ye yankotena se bi kura na nka ye ninye ho say ye beko ba ye san say ye ko kan o papa eko no abodi di abata no hunti no ene ye koy na me say me dan so be fa ho adwene wo fie ansa sanete ye mfiti prekun tu na mo abra na brempon eni okay no nkyere say sunyanye independence o da wo man ena oni bia ye nkambom no de san nkambom no ekogbo nkambom from enti okono ye nana domase ekono ye bisa ne say watena nkonwa oni bete u division no eno hwana obebo sunwan di abofia predin abon kronkro a eka na ho nyina oni be form sa alliance no obebo bia din so me na fofo a me ne be nama sa bre mi gina pa nanim e de abani enti ne ya oti kokoso onde obeka say okay sa na te de ene mo kan ho nyina no mo be sum skadwa pe so okasa hono untiye so say na Asante ne kasa no untiye because mu nyina mu leader ba ko no be represent mo okay ne bia nkyire mu no ene se ba because atwam abasi so the tato so mmiri bi atwam no na aha nyina na mo ye no mo donko ba ko enti na ho ye me dia nke no nko nka anida ho so no na mo se wo kana in present tense say mprempre no ho ye me dia say reactions no ebeba so no me so say reactions no beba enti ne ameka ne say ye nana akwamhene an acting president of Sunyan Traditional Council no the argument say yasums Sunyan asums kadwa no ahanewo because okodi bi nyunum na sa nipa no okoche chini bi as indirectly no osom onene ne koy all right so hu ne me so no ye na bofutia
Nana Bofutia ne argument no so ebe hold say well so far as a man kotenam bi no ebi kura no na mempe se nam ko am damman kontrokro e na bebe bisa ma nka meka se me nko ko sa mere no na me obi brempon sisi ma be mi am brempon very good sa bre no na me obi brempon e na ono ko etimi nka se omum di ho na mo sa bre na me temo ase a nka meka se bi am nko enti based on that no yenko hoda ono so bit more give that way it depended upon how I be policy or argument no be defended or argument no o case no all right what we empezam sure sana de no te all right enti yeguso ayedi nkomo Old Burger TV or YouTube no bo modern subscribe to your channel no na yentimi increase your numbers no sene ya be ya yebetimi asua de wona dudum esanse nimbia ya se ncho ba akofo timi Mr. Kojo Agyeman na edi nkomo the frame of point chiche bo modern na fa comment enso eto content na se na wa bo modern ma ho ate ya asembisa nkanto so anansa abasobo ani na yeje etum ewa hanomo na Mr. Agyeman yenhwe na yendi nkomo sisi no ya ba betin niam ase from the point of history any evidences ahodo ni facts awde ato honomo amaye no yakase se obi eswe allegiance to obia anaso obi eni obi ewa apam no ekokosi mrebi ananso say woni ne wa apam forever apam always apam say na city yakase obi ni obi allegiance musu allegiance to obi so allegiance to hini bia so o she na sesen ekosi what extent chire hum kakra na fi before you ever go we no ever cause no person who read the way all right we archival document from BRG 28/2/31 that was 1929 any brof we ebe tete brof that the volume there tete brof na 1929 okay ena nana kwam kran ana owo Dumasi number 1 kwam kran no ye Dumasi number Awu Dumasi okay kane de na date be na oboy 1929 okay kane de na number 1 number 2 na eni ho na be bibi agbom o de ase be ba ko na aja bibi ne ba ya ena na kosi apreku okay ono so no oye atipem okay number 1 okay na nana kwam kran e ba se okudi akonwa na ono na ye awua hene okay okudi akonwa ewo bantama okay na se afra akonwa we so de e se osi akonwa no ema obi okay so nti osi akonwa no ma kwakufoku nana kwam kran di nechiga nana kwakufoku nana kwakufoku okay no appoint no so commissioner na all right and the register no o de kinkan ha all right those involved appendix C my corner say the principal electors were the Queen Mother, the Kronti Hine, Jase Hine, Adontin Hine, Buntre Hine, Barim Hine, Fiapre Hine, and linguists all were part or present for the Queen Mother. Kronti Jase Hine, Barim Hine, and Abusuya Abusa Hine must be present for valid installation. What was that? These were the kingmakers. Okay. What was the Kronti Kahon? Yeah. What was that? The Queen Mother in the kind. Fiapre. Very good. Fiapre Kahon. Wow. Sunday, so I can say 1929, 100 years back, almost. Sebia, na sunyane. And as an Fiapre, any Don, one divisional councillor. Wow. One over Cassie Debbie. Wow. Well, Debbie. O Casana just a question. I say, okay. O Cassie Sunyane, now so Kahubia. Over Cassie Debbie. Oh, the empress. So, my document near a high ready any Fiapre. That means no Fiapre, who are Brimpon. Oh, sir, because a word must say, oh, sir, my country was there. Sabreno, 100 years back, no, not so rift, no. Okay. We are see no any ho. Okay. Okay. What I say? Auntie, we pennyful we are Dumas, you can say Dumas in general. Yes. Send out a tree.
New Baby, very good. And if you Africa, well, and then say 100 years actually, yeah. Enti nipa no really free, and I'm maybe assessor. Enti wo koka history crown read here. Okay. The tea, no. Was it there being two chiefs, stools in Dumasi, Atipem and Bosomtre. Okay. And Atipem stool and Bosomtre stool. Okay. Atipem stool in a friend and Dumasi number one. And Bosomtre stool on a wa. Okay. What was going to say the queen mothers of both stools are requested to select a candidate. Okay. Wow. For the stool, and that may be vacant. That means there being two chiefs, stools in Odumase and Tipem and Bosomtre. The queen mothers of both stools are requested to select a candidate to either of the stools that may be vacant. Yeah. We will say the queen mothers of both. Dumasi number one here. 100 years back. Yes. Wow. Say a Tipem akunya no a dampaya. Ahema mi no kabadwene bom. On say na fepa. Odishie ben na sefata. Odishie ben. Okay, ma me so me as me gina nche me so hwem na. No gina nche kro no ye baako. Okay. Wa betena ho say nuamam. To nim dishie bia o. To nim dishie bia o ho. Enti say awu akura ahema no ka say dishie we nam de no ba. Na number one a oye Atipem. Otim ma opposing views nana o dishie we a o de na ba de de akunye ma no emboa ikuro yo. Ah no be yaduma. Won so ka say na ahema mienu no ka beti bom. Mr. Ajman say na ble no ba appointed. Yeah. Na say nana no mutimi ye ade FSA ya. Den ni si e wo kwan mu na ye breben so na ma sa frictions yi e ba ya fe activities intimi nko ba ko mo. O de ye be koso ye politics na this ane manoba. Okay. That crow ye be said that yes sir. Politics and the influence of tradition. Politics and tradition. Or the political influence in traditions. Oh, 100 years back. Wow. Na se nananom ahema fu mienu e wo Dumase mienu betim sinkonwa ka se akonwa to se eye Bosomtwe stew ana se eye Antipem stew no yenyi common candidate ya be boa ye nyina ye nkoso na eyeye dia are na ne ye de Mr. Man document we nananom e wo bi no de mintimi nkyere. Okay. Ntimu role as historians no money nananom relationship at in some of these things because me gidis anka mu ben nananom a anka sense we nyina because anka document we e wo nananom fear pre ho ebi wo nananom Dumase ho na ebi wo House of Chiefs. I mean ni anka fear pre ko demand so person who ni stand e wo house ho no anka mo enka bibi nkyere no ko be gina document we so akasa. The documents are in the archives. Are they not using the archives ho no. Now man na your team no your respect for the archives. The parking kind. Kosunyane archives are regional archives. Go there. In we are them be a betim. Meaning baby okra. Prisons in general sa colonial structure no. Sa we are down na betim no na on na ye colonial district commissioner no. Okay. Eye ne court. Okay. No, that's what come our documents in 1959. 1957 yeji independence. 1959 any creative region way. How many years now? Correct down them be a betim. Or minor archives. Yeah, serious. And so bit me be far say na ma bibia. And we are done a to my documents in our side. Where you baby as better. I said yes or yeah. Your minor said yeah. Or minor dear son, or kind of minor your institutions institutions no say your buying no said yeah. Say archives no is under a certain ministry or a ministry of information. When you go to Cote d'Ivoire, archives no is under the Ministry of Interior, right? Okay. That means about security no security by a type. Wow. The National Archives is located right inside the ministries. Wow. Nobody can penetrate no. Yeah. What does it? Archives, repository of public documents,
asemsia e na yen Ghana for de be kwa kwotwe manson no we dare bia but munkotwa go on video it na momfanto so na Ghana for nyina hu na after 60 something years of independence na yetia de enza boye bo say ya no Ghana bia yen yetete and obi akeka na open when you go there the place is not comfortable so okra bet now as a osuya there what you say go there and see things for yourself. Oh, yeah, mention no. Wow. Traditional councils are a region no. Ubia documents are moye monsema mudidi ne ho nyina nom ne adade nyina mu taking minutes mode ye dem mode ko archives ho. Oh, yeah, mention no. And one day say me ko yes search ho. Now I was looking for PNDC, right? I don't think so. PNDC time KDS revolutionary tax where you take there's now I become nominee at the other vessel number take minutes nominee at the other scout men call more document rather. Wow tia repa hini be hu lost and gone better one be yes name no esenka nsema be di those days PNDC time no nyina because a public records no mu ne be gina so sanity esenka ye call democracy no mo dampo sa nkrata no nyina in the archive sure because kwan bi a CDR for kra mo fa so edi asem bi a no kre ne prepare ya ebom no ehu behia se ye be yusu sa procedure no edi asem ene a ebeboa oman no yenim so there's a missing link somewhere in our history into your mind no ye serious ye serious say ye be yusu history we akonanim. So this document is there. Or the headaba aye. We don't care. Wow. Go there. Oh there. Let more countless examples. I'm telling you from this. Okay here. You see, we are okay. Who say a very educated. Sure. Me kind sa document no. Say na 100 years back. Na nanum yenui sebetim eye sanka bomu na betras asundwema anne yire anibie aba no a tete seyeka kan tete abajimbre enya abajimbre it's an insult to their intelligence because titiniet mi keep document ma on wonu atim transeka se wo community ayetimi aye community baako nnetie county a na account enti se wu yene emana kodi domase number 1 so ana awua domase ese nyina yenhumu bi because community no eye baako a unse na no catch them say it makes a lot of sense. Mr. Adman, with all this no yebaka say no future of history ewo bono eno ya tutunase ewie and I Ghana nyinampo because we say other regions media some things are inter. Oh, me call regional archives or Kumasi and Manshia archives. Yeah. Now on that note, no, I'll appraise Manshia archives. Yeah. Manshia krana private archives or Hene archives no bra. Ugrema utimu say yes. Information. Dana see no but be keep be records no near the day. Oh, not compare to ye or minor de no. Regional archives na Ashanti region cultural center on I am told to say NG will be crying to see down ma o. But I'm control. There go there. Na munko come to screen so. Yet to there you feel it big say serious. Now manya wo wabakosem no wototo nase no na wo ko wani ma na so ba enu ntima chieftaincy land dispute nom ne ade na ewo ho no. Well, because history anything related to history to the archives bia no yemfa nyaduma nipa no be ko ho age se o copy document bi no de akotwe manso what we never show. That is it. When you read this there's a lot of science. Yeah. It teaches you lesson 100 years back. A lot of lessons.
100 years ago anaha nyina ye kwae no Mr. Mani mame sa ahofama ne anuado we ewo ho a ewo ho a ene ya computer abayi na computer abayi na sabi uka frate afri ne yetete ye ntama primitive age no a na ye ka kire tete fo se ye bojimbra na ye kuranye dua bi na ye boye ho enti na yesi se udidi nana no matema ekyerese wo da achi na udidi na tele sanse wo history ana wabakosem kura wo refia ebede ne watimi anya bibia ka kire wo ba ama wo hunu ba bia wo fi ba bia wo kro enti mo ma ye history hu hia ye pa no ntina Old Burger TV ya fa de ato ye ho so sa bre bia ye be ko ne yakosua de bi wo nana no mo fm na ya ba the historians o mo so mo professional ade o mo kosua wo university no na ya be sua mo de ntina ni Mr. Ajimani edi nkomo historian net no mo a na mo ka mabakosem ni ye na ebi antiremunu na yen ntimi ama yanko dodo ne sa ego sa kwan ne so yeda mo ase sa biri bia ya ba makachi amoji yen so e ma yen yesua ya bakosem isanse we ne bebo ayan ma yehunu ba bia ya cross sanse yi nipa ne yetu anamo no yenhu ye chi a e be yedin si ye behunu yanim enti na biri bia ya bo hu de ro se yen koso ne yesua ya mamredi ya bakosem Esther Herbal Clinic ena wo so ya sinema ye de dwumadie ede ebrem wani eje ho so oni wo mubedi sa wo so akwanya ewo ho no mo behu wo mo ewo gbawe na ahimfie no enchemu ho no mo ewo nkra pompuni mantamu na oni wo mo eni sa wo so yare bia tete wo no ko ho no mo a eno so yade a obetumi anya apomudin pa afi wo mo enchen na onso koje wa yare sa oba wa hoden ewo fo mo pom atenka te ko be ma wa hoden ewo fo ma onso obebo o hwa wo a okwa no so obetumi ahwe na ama bibia atumi akoyie pa ede ama ewo Esther Natural Clinic oni wo mo eni ensa wo so na Old Burger TV ye wo sunyane abibia bidumadi bia ekoso a pese o ma yete ho nka no wo de ba ya homa no so da asia obetumi afre abibia na ne technicians na di nkomo bibia o pese yedi ho djuma ma no wo de ba eno so ye be hwe na ya ye Facebook enso ewo na fe so ye WhatsApp group a obetumi a join na onso abeka abusua no ehone ntimo am wo Facebook no betumi ehun link no ewo ho na wa click na wa join ye WhatsApp group no sua ade pa wo ho ade a ekoyie pa manfo the facts and figures any adesua mu niam bebra ade ba sua ade ewo Old Burger reaction page ho no mo ewo WhatsApp eno nti onso betumi ne adi enso so from your point cheku ye ni Mr. Kojo Ajiman the popular historian ene no edidi enkomo no oda na odi wabaso bonaba bibi na kire wadwen so na odi ato comment section wa kire yebenya adaje ne ya bedi mu nkomo sane ya mu bisa nsemu bia yede aba ne so yede abetumani Old Burger TV yeda ase say ya no yetna